Kuratuika ati makiria ma eka 800 iria ciarimitwo mbembe ni ciathukangirio ni muiyuro wa mai gicigo-ini kia ubunge kia Baringo ya muhuro, gicigo kiria gikoragwo kiroretwo iguru na ukuria wa irio mithemba itiganite. Imwe cia tabarĩra iria ciahutirio makiria ni hamwe na Pakera, Roropil, Mulda na Nteo gatagati kaingi iria ihuthikaga guitĩrĩria mimera mai. So we are estimating that hundreds of acres were actually lost. So in terms of food security this year, I'm very sure it's going to be a big problem. It's going to be a challenge. Andu aria mathamirio kuma migunda-ini maikaraga hema-ini na riu aingi ao maruthagiriria o mundu ungiuma na njira na kumahe uteithio uria marabatara, kuona family nyingi itiahotire guthara indo ciao riria thina uyu wa magumeire, na riu mehangagia na njira iria o mundu angihota guthondeka ithono niguo kwigitia riua ona kana heho. Sasa venye tulitoka huko tukua tunanunua maji. Sasa tunanunua maji. Uwezi kuomba kitu unisaidie, unaona ni pesa. Sasa mpaka nini mpaka unakopesha na ujui utalipa wapi. Unakopesha lakini utaaswa tu mpaka upate kitu kidogo urudishe. Kumanagia na gukoma hema-ini iria mambite guku, ciana cia family ici ikoretwo ikigomerwo ni mirimu iria yumanaga na heho na wagi wa irio cia kuigana, na uguo ikaga uhoti wa kung'ethanira na mathina maria mamagumeire. Sasa hiyo eka 2 nilikuwa ninalima mahindi ya nyumbani, na venye ilikuwa inanisaidia, nilikuwa chakula ya kukula, nilikuwa nauza, watoto wapate school fees na mahitaji zingine. Sasa venye nilikuja hapa, niliona maisha ilibadilika na ikakuwa ngumu. Aria twaranirie nao maracakaya kuhatiririo ni mathina kondorita, kuona ni mahotaga kwimathira na kurutira mawira mao ta mutugo uria riu ni mugaru na muturire uria riu maraikara. Kwa hivyo sasa hiyo yote iliemeswa na maji, na sasa niko hapa sina shamba, sina chochote, kwa sababu yale yote alikuwa napata alikuwa nasaidia watoto wangu wasome kwa shule. Nina watoto wa secondary, kuna wale wako primary. Kama mnavyojua maji saizi mnavyoona ilikuwa imefika hatua mbele, lakini sasa imerudi kama mita 20 mpaka 50 kwa pale pengine, na ni shukran kwa haya mambo ambayo tunayaona. Hasa kwa sababu maji inapungua, tunaendelea kupata wageni. Makiria ma family 600 ni ciagumirwo ni muiyuro wa mai thutha wa mbura nene kura na macungiriro. Gikiro kia mai iria-ini riu gikiongerereka na gicunji kia 25 harĩ 100 uria riari mwaka-ini wa 2010 ukiringithanio na uria riri riu, na uguo makiria ma andu 10,000 magitigwo matari na wikaro. We are also warning the locals that however the receding that we experienced a few months ago, we really don't want them to go back to their farms or where they used to live, because we don't know what will happen. Kwa hivyo naomba serikali, kwa sababu tumekaa hapa muda, tunahitaji msaada, kwa sababu tumepewa hapa tukae kwa muda na hatujui tukae kwa muda wakati gani. Sasa tunataka hata tupewe mahali ya kuishi, na pia kututafutia, kama hatuwezi ishi hapa, tutafutia fedha ya kujidumu maisha, kwa sababu hata hali ya chakula ni shida. Iria ria Baringo riongererekire mai kuma gikiro gia kilomita 236 guthiururuka nginyagia kilomita 278 guthiururuka. Guku nario iria ria Bogoria rikiongerereka warie wario kuma kilomita 34 guthiururuka nginyagia kilomita 45 guthiururuka kwa ihinda ria mweri umwe, na uguo gucungirira uthukangia munene wa barabara na micii ya andu. Ngirifotere Inooro TV, njitagwo Peter Mwangi.